nk'uko mubizi nta muhungu wanyuira akanya asohotse itangazo rivuye kuri Menedike rivuga umutwe w'uyu nkuru ugera kuno. Menedike yasabye ko Rebellige de Kigali kuva kuri porogaramu y'imyigishirize y'Ububiligi. Ko Rebellige murayizi dore ko ari naho niga, hirya yaho niho niga nako. Biravuga gute? Minisiteri y'Uburezi Menedike yamenyesheje abayobozi ba Ecole Belge de Kigali yabamenyesheje ko kuva muri Nzeri 2025 iri shuri rigomba kuba ryahagaritse gukoresha porogaramu y'imyigishirize y'Ababiligi. Ni mu ibaruwa igihe yaboneye kopi Menedike yandikiye ubuyobozi bwa Ecole Belge de Kigali burimo Richard Rwihandagaza usanzwe ari umuyobozi w'ababyeyi akanaba perezida w'inama y'ubutegetsi, na Delphine Viko usanzwe ari umuyobozi w'iryo shuri. Iyi baruwa yoherejwe abo bayobozi kuri uyu wa 8 Mata 2025 ije nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda icanye umubano ndetse n'imikoranire n'Ububiligi bijyanye n'uko iki gihugu cyakunze kuyobora icengezamatwara rigamije gukomanyiriza u Rwanda ku bafatanyabikorwa barwo. Ikindi Menedike yashingiyeho ni itangazo ry'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RDB ryo kuwa 27 Werurwe 2025. Icyo gihe RGB yabujije imiryango itari iya leta yaba iyo mu gihugu na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiyeho. Muri iyi baruwa Menedike irakomeza iti turabagira inama yo gutangira gutegura ibikenewe byose kugira ngo mwimukire ku bundi buryo bw'imyigishirize muzakoresha mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026. Menedike yijeje iri shuri ko izakomeza kurifasha muri uru rugendo rwo guhindura imikorere ryiyomora ku myigishirize y'Ababiligi. Ecole Belge de Kigali yatangiye gukorera mu Rwanda mu 1965. Muri 2018 yavuye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali rwagati yimukira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu buryo bwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Nk'uko muri 2022 kugeza muri 2023 ryigagamo abanyeshuri barenga 500 bigishwa n'abarimu 45. Aya mashuri azwi nka Ecole Belge aboneka mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Maroc. Itangazo rya RGB ryatanzwe kuwa 27 Werurwe 2025 yakomeje ivuga ko nta nkunga, ubufasha, impano n'umusanzu mu by'amafaranga bigomba kwakirwa biturutse kuri guverinoma y'Ububiligi n'ibigo byabwo. Ibi bishamikiyeho na gahunda zabwo zinyuranye. Kuri byo harimo inkunga ku ngengo y'imari, gushyigikira imishinga, ubufasha mu bya tekinike byatangwaga n'amafaranga yishyurwaga anyujijwe ku bindi bigo n'ibindi bitandukanye. Uru rwego rufite imiyoborere mu nshingano rwakomeje rutangaza ko uzanyuranya n'aya mabwiriza azahanwa bikomeye. Mu bihano biteganyijwe harimo kuba umuryango ushobora guhagarikwa cyangwa kwamburwa uburenganzira hakurikijwe amategeko agenga imiryango itari iya leta, imiryango ishingiye ku myemerere n'ibigo. Hari n'ibindi byemezo bishobora gufatwa kugira ngo bizagaragara ko
byatesheje agaciro iri tegeko kandi ko ryashyizweho hakurikijwe amategeko abigenga. Ndakeka namwe muri kubona ku mafoto aho ngaho ni kuri Ecole Belge abanyeshuri bagaraduwetinze bamwe na bamwe. Iyo ni sale yaho namwe muri kubireba, ni ikigo cyiza gishimishije. Byaba byiza cyumvishe ibyo Mineduc gisabye tukagumeza tukibanira nabo kuko nabo banga. Cawe icyo musaba nta kindi ni ugukora subscribe tukibanira nk'uko bisanzwe, akantu kose gasohotse nkakakugezaho.